Matha mugwanja na njira ndaya ta uria tukuhaririirie na ni guguthomera njitagwo Francis Wairura na turambiriria na mihango igi muthi wa Sabasaba. Maabitha a borithi maricemba gatagati-ini ka mucii wa Nairobi na muno hari barabara iria irerekera gatagati kuria cikaro-ini cia bunge na ni thutha wa ahuraniri ihoto cia muingi ukorwo makiuga ati no meguthie na mbere no horo wigie mururungano ta uria marabangite. Ona kuri uguo maabitha a borithi mathiite na mbere na gukorwo makiuga ati matiri maramukira marwa o mothe makuonania ati umuthi ni gubati gukorwo kuri na uhoro wigie mururungano. Muthi wa Sabasaba ukorwo gukiririkana kuma mwaka wa 1990 guku bururi-ini na ni kuma riria kwagire na uhoro wigie wiathi wa ciama nyingi. Munini wa mutongoria wa bururi na niwe Profesa Kithure Kindiki nekinyite thini wa kiharo gia kimabũrũri kiria kirathie na mbere na gwakwo gia Talanta kuria thiite na mbere na gukura kiuga ati giki ni kionereria ati bururi wa Kenya uri muhari-ini wa mbere hari guthie na mbere na gukorwo wonanitie wirutiri hari gukinyaniria ikiro cia iharo. Kiharo giki gia Talanta gitanyite gukorwo gigiikaro ni andu makiria ma 60,000 wona kiarikirira. The last time tumekuwa na project kama hii ni miaka 39 imepita. The last time Kenya built a brand new stadium, international stadium, was in 1987 when we built the Kasarani International Sports Center. So mumeona ya kwamba kwa muda mrefu nchi yetu haijaweka uwekezaji katika mambo ya viwanja, mambo ya michezo kwa karibu miaka 40. Na ndio tunasema Rais Ruto ametusaidia sana kwa sababu ni kupitia kwa serikali hii ambapo tumefufua mambo ya kujenga, mambo ya spoti, mambo ya talanta za vijana, kwa sababu Talanta Stadium iko karibu kuisha. Lakini mnajua ya kwamba bado tunarekebisha ile Kasarani, tumeirekebisha, tunaendelea kuiboresha. Ile Nyayo Stadium vile tunaweka canopy, na katika taifa letu la Kenya tuko na stadium zingine 31 nje ya Nairobi ambazo zinaendelea, na ni stadium za kimataifa ambazo zitaweza kukaa watu zaidi ya 10,000 kuona mambo ya michezo. So we are doing not just Talanta Sports City, we are not only upgrading Kasarani and Nyayo Stadium, but we are also constructing 31 other stadiums across the Republic of Kenya, from Mombasa to Busia, from Wajir to Lodwar, across Kenya. And we hope that every county will have at least one good sports facility to develop the talents of our young people. Mimi nawashukuru sana. I really applaud you. I'm very impressed to see young people spending nights working, not just because they are looking for money, but because they also want to build their country. Na kwa hivyo mimi nikisema ni fire, ni kweli nyinyi ni fire. Ama namna gani jameni? Tuendelee na hii ujenzi wa stadium na manyumba ya bei nafuu. Tuendelee na hii kazi tunafanya ya Nairobi River Regeneration.
ndio vijana wengi wapate kazi, vijana wawe busy na wapate hela, wasitumiwa na wanasiasa kufanya mambo ya bure. Kwa hivyo, because you have given us that permission, we are going to expand these programs, and there is a lot of projects that we are going to do. Na tugitigana na icio cige talanta riu tumurike cige batoni cia uteti irithite na mbere na gukora gicungiriria wagagu guku bururi-ini. Atongoria mena wa ithwiro ria bururi na aria manyitaga mbaru mutongoria wa bururi Ndagitari William Samoei Ruto magitongorio ni gavana wa Bungoma Ken Lusaka odowe mwena murunawe wa Kakamega Ayub Savula ni mathiete na mbere na gukorwo magiukirira batoni iria irakorwo ikiagagia thayo wa muingi. Makiaria mari mwena ucio wa ithwiro ria bururi, oho ni murakorwo magiukirira uria wari mutongoria wa bururi na ni Uhuru Muigai wa Kenyatta, makiuga ati afate kuhuruka no iri dafate gukorwo agikuruhania na maundu megie siasa. Kwamba tumeona watu wameanza kuwa na goons, mambo kupiga watu ati kwa sababu ukubaliane. Tunataka kulaani, irrespective of the political party, let everybody be given an opportunity to express their policies and what they want, ili tusikuje kuua watu, kupiga watu. We want to condemn goonism. Ile vitu tuliona Kisii mahali tumeona wengine inapangwa, alafu ndio waseme bali Ruto ni oholi. Na nyinyi watu wa hapa niwaulize, mbona huwa mnashinda mkisema funga? Halo? Biblia Mathayo 18:18 inatuambia yale mnafunga hapa duniani pia mbinguni mnafanya nini? Sasa ile mnashindwanga mkiambiwa hapa funga, mnafungia baraka, mnafungia maji, na sehemu hii nafikiri haina maji na stima, kwa sababu nimekuwa nikisikia nyinyi ndio mko mstari wa mbele kusema funga. Lakini raundi hii kwa sababu leo mmesema fungua, tutaleta maji, tutaleta stima, hii hall itaisha. Halo? Na pia mwaka ujao pesa ya biashara, nikiwa gavana wenu tutaleta pia pesa ya biashara. Na tugithie na brekoge na kuonia ati atongoria kuma kundu gutiganite kana kuona ati arutwo aingi makoretwo magitangika thutha wa thukuru kurega kumanengera certificate cia form 4 kumana na mathire. Riu atumia atongoria gitaro kia Rift Valley makiaria mwena wa ukabine ni mathiete na mbere na gukorwo makiuria arutani anene a mathukuru metikire gukorwo makirekereria certificate cia form 4 niguo arutwo aingi mahote gukorwo makiyunga na thukuru cia ngathi ya iguru. Marite ndumiriri ino hindi uheni wa ceki cia basari kuri oho mathiete na mbere na gukorwo makiuga ati mwana wa kairitu ni afate gukorwo akirumbuyanio nake. President wetu ameachiri 100,000. Sio tu bure hivi. Sisi tumekaa hapo tumesema lazima president anataka kuachiri, lazima tumpatie pesa. Na kutoka kwa committee yetu ya education tumeweka pesa na walimu wameachiliwa. Na this year almost all those teachers are going to be permanent and pensionable. Certificate ni ya National Examination Council. Please, hizo certificate sote ambazo nimeweka katika mashule, sisi wacha tuambie, sisi kama wanakamati tumesema ukipata umeingia kwa hot soup usianze kulia. Sisi tumejitoa, tunataka wazazi wetu ambao wamesomesha watoto wao wapate certificate ndio waende kupata kazi. KCSE that the certificates must be released. If you are still holding those certificates, we want to put you on notice, even if I'm teacher 001, that we are going to come for you. That every student must pick their certificate once they have done the exams. Sisi wa mama ya counties yote ya Kenya, hatuna kitu inaitwa ubaguzi, ama kitu mbaya yako kwa vile tribalism. Mimi natoka Baringo, naweza olewa huko Kiambu. Mwingine anatoka Kiambu aolewe Mombasa. Hapa waolewe kila pahali. Sasa sisi wa mama ni watu ambao tunajenga nchi, kwa sababu sisi hatuna ukabila, na sisi ndio tegemeo ya kuendeleza maslahi ya wananchi ya Kenya, sana vijana wetu. Tunataka kuambia Ruto, endelea kufanyia kazi Kenya.
Na hii watu wote waliti wale, watu ya Muradigiri, Baringo na Nandi, sisi tunakwambia tuko nyuma yako na tunakushikilia. Na wewe kama kiongozi, endelea kujenga Kenya na endelea kupenda wa Kenya. Na thutha wa kwamukira riboti iyo turamba gwikirirwo hanini ni turacokereria ndukae guthie kuraya. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Wagacoke nĩ tũrathane na wandatha ndigũthĩnjĩra. Nĩ ndukũ inya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete ya gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka mũikare mũraihanĩrĩirie. Hashtag inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku. Monday nĩ hashtag mũthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ mũcani ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa hashtag tumenye msanii sana languages. Tukienda sasa hizi zingine za mathematics, sciences. Naguo mũthenya wa Wednesday nĩ hashtag kĩũndũ kĩa mwanya atĩa twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika, nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Aramithi nĩ matene. Hashtag matene yani matu maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo. Ndĩkagũiga bita nĩkĩ waria nĩtũitwa nyoni tataika nyone nĩ gwĩceka tabarĩra ĩrĩa ĩgũkinyagĩra o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Kiheo TV. Ũgĩterevwo nĩ waku ũtagũtiga kanda ya iheo kĩhĩri MC Kĩhehenji wa Gĩtawa. Tomugate wiki ũngĩtũria mũndũ muoyo. Ĩndĩ kiugo kiumĩte kanua-inĩ ka Jehova nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo. Alikuwa na uwezo wa kuzuia kubeba msalaba. Alikuwa na uwezo wa kukataa kubeba msalaba. Lakini akakubali kubeba msalaba kwa ajili ya kuleta utukufu kwa Baba. Oh, haleluya. O mũthenya wa Friday thaa 3 cia rũcinĩ nyitanagĩra na ndungata cia Ngai kuma kanitha wa Jesus Wina Ministry tabarĩra-inĩ ya neno la uzima. Alikuwa na uwezo wa kukataa hata kukufa. Alikuwa na uwezo wa kukataa kusulubiwa. Lakini akakubali. Ndio jina la Baba liweze kutukuzwa. Haleluya. Ugatarwo na maandĩko, ukahoerwo na ukaheo mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ. Neno la uzima nĩ tũgie karĩko. Of God, I love your voice. You have led me through the fire. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagira ũmemerekia mũthuranĩre. O mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa gĩthima rũcinĩ. Thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One the wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa kĩgoco. Ino nĩ
nĩ ceceni ya Heo TV, kĩhumo kĩa wĩkirĩku. Nam, nĩ twacokereria harĩ ikĩrĩka rĩa kerĩ na rĩa mũthia arĩ njĩra ĩmwe ya gũkinyanĩria mathomo marĩa magĩrĩire ma kompyuta o ũndũ ũmwe na science. Rĩu arutani matanyihire 35 kuma kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ mamũkĩrĩte mathomo maya, na kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa mathomo kaunti-inĩ ya Isiolo Caroline Amogo, aroiga atĩ ikinya rĩrĩ nĩ rĩthiĩte na mbere na kwarahũra mathomo ma gĩkĩro kĩnene na mũno mũtaratara-inĩ wa CBE. So today here in Isiolo at Iman, we are training the new cohort of teachers. The program has together with the Ministry of Education, the Teacher Service Commission and the county government have identified teachers who across all the 6 sub-counties in Isiolo County. We have brought new gadgets for the teachers, 15 new laptops. We're also doing a pilot phase for Untum offline education kits, which will be used for far-flung areas where there's no internet connectivity. I want to appreciate our partners. I want to appreciate FCDC and the teachers and the officers who are championing this program. We have been able to pilot in a number of schools, expanded from 10 to 12 in Isiolo sub-county, but now we have gone beyond Isiolo sub-county. We are spread across all the sub-counties to the farthest ends of this county. From the observations that we have made, we have noted that one, we have our officers and our teachers who are very aggressive, and they have been able to receive this program with the enthusiasm which it deserves. The kind of work these teachers are doing in our institutions has impacted even the school leadership. I have had encounters with head teachers coming to the office to request that their teachers who are running this program are not transferred because of the impact of the program among the teachers and the learners. Our learners in our institution have benefited from the equipment that have been given to the schools, the laptops that the teachers have, and this one has revolutionized the way they deliver their lessons, the way they influence the learners to participate during the lessons, and embracing ICT in both teaching and learning. Mpango ambao umeletwa na hili shirika la FCDC tunashukuru. Kwanza mimi najivunia kuwa hapa kwa sababu mimi ni mwalimu ambaye ningekuwa nikitaka kueneza mambo mengi kwa wanafunzi wangu, lakini nikawa nimefungwa mikono, sina vifaa vya kutosha. Nawashukuru kwa kuja kushirikiana na mashule ya Isiolo na tunawapongeza kwa juhudi na ambalo wazo ambalo mmetuwazia, na sisi sasa mmeniweka nguvu niweze pia kueneza hayo mafundisho mengi kwa wanafunzi. Mafundisho sasa yatakuwa rahisi. Na tũkĩrĩkĩrĩria na riboti ya kĩeha atĩ itu rĩa kĩeha nĩ rĩgũmĩire itũra rĩa Chanze Yue nĩ kaunti-inĩ ya Vihiga thutha wa mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 20 gũkorwo ũragĩte nyaciarawe na njĩra ya ũnyamũ. Kũringana na mũtumia wake ũrĩa waranĩirie na andĩki a mohoro, aroiga atĩ mũthuriwe akoretwo akiuga atĩ nĩ egũkorwo akĩgera na ngero, na kũrerĩkana atĩ agerete ngero ĩno na nĩ thutha wake gũkorwo matiganĩte na mũtumia wake, na hau nĩho ngucanio ĩrambĩrĩirie na arakorwo akĩũraga mother-in-law. Tulikuwa tumefence pale nyuma penye tunajisaidianga,
Ndio tulipata wametoa hapo miba tulikuwa tumeweka hapo ongwato. Wakatupa nyuma, asubuhi yenyewe ndio tulikuja tukagundua. Hapo ndio huyo mtu alirukia na venye mamangu alienda kujisaidia akapata huyo mtu akuko nyuma. Na ni kama sijui kama walinongonezana sidhani. Juu mamangu alianza kupiga nduru abrupt. Ile abrupt ni kama kuruka kwa nyumba ni kujisaidia. Kujisaidia ndo kuenda. Kidogo kidogo kumulika vizuri nikapata damu inatoka. Nikaitana. Kuitana mdogo wetu naye akapiga nduru. Wakati alisikia napiga nduru, akasema damu inatoka. Baba yangu alipokuja akapata kweli mamangu anatokwa na damu. Mimi sikumgeuza mara ya kwanza, babangu ndiye alimgeuza, akapata amedungwa kisu hapa. Na siku alichukua mtoto wangu aliniibia na nikaenda nikamuitia maskari. Venye nilimuitia maskari wakakuja wakamshika. Sasa hapo ndo grudge ilizidi. Akasema ni lazima atalipisha chenye kinaendelea. Sasa mimi sikubahatisha, nilikuwa sure bet ni baba ya mtoto wangu ambapo alitutishia, alituma vitisho, akatuzia uoga, akasema kama nimemkataa atakuja kuangamiza kwetu. Alikuwa amenunua petroli 5 liter. Tukakuja tukaambiwa na nikaambia mama yangu amenunua petroli 5 liter anakuja kutuchomea kwa nyumba. So hata wanakanisa wamekuwa hapa wamehuzunika sana, lakini kwa sababu ilikuwa police case sasa wakasema waache mwili kwa serikali. Hao watakuja baadaye. But walikuwa hapa wanampenda sana mama kanisa, mama mcha Mungu. Watoto wangu wanakaa hapa, wake wanakuja kwangu, nikitoka nikimwachia watoto wako salama. So tumehuzunika sana. Mama ni kama aliuawa ndani ya nyumba. Na huyo mshukiwa alimdunga visu kwa kifua, ingine akamdunga kwa mgongo. Mshukiwa nimejaribu kupigia my fellow assistant chief kwa sababu mshukiwa anatoka Bunyore, na mwenzangu ameniambia kwamba yule kijana ni kijana ambaye anatafutwa kule Bunyore. So tuna suspect kwamba wakati alifanya hiyo hayuko around, he's at large. Na riboti yo yake ha kuma ku kaunti ya Vihiga niyo akure gitwikirira gaturumo ka mohoro maretu mana moni gatho cia mwanya ni gutwihoka undu mena gukoro gitwarithania hamwe na ithe mohoro mangi ni cienda wiga thaa imwe cia hwaini Juma wika no iritu na memereke na njira ya sheko etagwo Naomi Matho ni njitagwo Francis Wairura. Good afternoon.